Everyone, and welcome. Whether you are here in person or online, let's just take a moment to open our hearts to the Lord and prepare ourselves for His word in worship. Psalms 95, verses 6 to 7, it reads, "Come, let us bow down and worship. Let us kneel before the Lord our Maker, for He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care." Let's set aside any distractions and focus our hearts on God's greatness and goodness.
worship you.
tupulanga ma le tupulanga. La tato tutalo, let us pray. Le ngata o lau fio ina nofo ai o mātou tangata whaletino. Ai mau ai fo isa nofo anga o mātou mauli, o mātou loto, o mātou manatu. Fio mai anga pa iae, o li tia le menei, o mātou te tino atuai o peteni le nei le fio anga o lau fio. Come, Holy Spirit, and anoint each and every one of us here, so we may give you the praise and the honor that is worthy of your name. Amen. Tato amatala nei saminga bese te ina tato la fu bese oros putas lo suafe Yesue. Holy
tatu talo sana, tatu ifo matatalo I le tua. Let us pray. Le tua silisili se le tama le alo ma le nganga pa ia. E tolu persona o lau fio e tasi lava oe. E whai le langi ma le langi ma me uma o iai. E iai fo ise mea na whai e lau fio. E whaale mani no mai lo walo o Yesu Keriso. O whatau sunu iai le tūlanga o lo iai mātou o tangata e whaitawina o mātou waso. Malo mātou whanaunga lea ia dea e mātou ma Keriso I o mātou tūpulanga. Wa fio mai lau o fio I lo walo o Yesu Keriso ma tuu mai ia e mātou le whate te inga. Mātou te whate tai uma iai. Sa whate tai iai o mātou tua ai la le whatutua na mua lava. Vatu fo e misionale le na lava whate te inga I o mātou lau ele ele. O whao ai pa ia malu o si o mātou o tunu. Le tolo lava lea, le vāo le tangata ma lau o fio. A mātou fisili po le ale e senga o le tangata ma le tua. O na mātou mautinoa lea. Le tangata e o na tapulaa. E sei tia e tula fono o le teini ma le no foanga. E whana o na manatu. E sola foi. Lona soifua ma le ola. Ane tu mai e ia I mātou le nei whate te inga I le soifua o lo wala o Yesu Keriso. Na whanau I le taupo. Na ola ma soifua o ia e peipo na ola ma soifua I mātou I lo mātou fuitapula. Se tia ma polonga o ia e tulafono le teini ma le no foanga. Peifo I lava ona se tia I mātou I tulafono lava na e tasi. Ino sia ma tu lafo ina o ia ina o manatu e te pena se sa vali. E feso o tai e le tangata ma lau fio. Na maliu I le maliu mata ngai, na ua le mawhai lava. Le mawhai lava e tangata o na talia o whaali manino mai. Aina tu mano malo o ia, mai le tunga mau ma le oti. Rimel nawa ve ai le nei aso. Maso tapua I ai mātou. Lo mātou lotu mai pe le nei no fuanga ma le nei mila o la ufi. Mātou te fie I loa na whaali mai. Na fio o ie le langi whamai o whautua I o tafa. A wina mai le nganga pa ia tau sanga e tele. Lo whatonu tonu wai le soifua ma le ola o tangata whatutua. O mātou poto I le nei whale tāpua I. So se mea o poto ai I mātou. No e iei lo mātou manatu. La mātou ngosi ina, se tauranga, se mila, se no whanga mātou te lotu mai iai. Se o mātou whalongo atu ai o wheta lai mai lau fio. O mātou whaamaina le nei whatamanu ma le order of worship. Na mātou maua mai o mātou matua ai la le whatutua. Mātou teo mai e peo se palenkete mawhana whana. Ai mauti noa I mātou. E mawhai ona whaali ese lau fio mai mātou. E mawhai fo ona nuti ese lo wanganga pa ia. Me leo la mātou sa ili I lau fio I le nei tai hao. Mātou teo mai e whanau nau manu atu I ate oe. Malo mātou te talo se e talia mai a mātou talo talonga. Ia o ngā mātou taulanga osi, o mātou pespesenga ma whainga tau ngā tusi. E wha ofu ai lau fio I vi inga. Ia ato mai e fo se inati mo la o whainga ruenga I nei. Nei whatufunga I nai mātou.
Mātou te o atua I le lololangi le neiva yaso. Ma adhea I mātou maso o lau fio. A mātou whita wina fo I upu mai o fionga pa ia. Na mātou mawai whasinonga I mea au na tau na mātou whaia. Owane I maa au mātou loto leli ie. Ai a mai ia I mātou umale loto maulalo. Mātou titaria I na whaali fo mai o lo wanganga pa ia ala I na mātou kānonga. Mausita ia I mātou I le newa yaso. Po mātou titalo fo I leli ie I le nei vai tau o le leni. I kerisi ana uma I le larolangi au au. O lo mafo fau I pupua ngā o lau fio. Le mātou titalo ia wane misi. Ali fo mai o lau fio I le nei leni ai mātou te totasi. I le nei tau sanga. O ia sanga whatufunga ina I be I mātou e whai ala ngā ruenga. Tupula ia I be alo mātou whatutua. Whao te reina I fo ila mātou mori mau. I awala ese pe na sila fia lo wanganga ka ia. Mātou te talo lele I ina I yelo whamanuianga ila mātou I fonga I le nei tai au. Mātou o ona. Tuli mata I atu o mātou loto manganga I a te oe. Whasifo atu fo I o mātou mauri te totasi I whasinonga lo wanganga pa ia. Wa oe ea a mātou o I ai pe a whai o I a te oe upu leo. Le mātou te taro lele I ina I whaonga ina vai ma umo le nei sāninga ma le tapu inga. E langa ai le whatutua I mātou uma mo ia mo lau fio. E moa I whaino mātou toa mātou te lafua I isi atua. I la mutu. Me o lo pele ia I mātou. Le o mātou mo tinoa a mātou lafua I ia atua. Ia una menino leo na mātou tāpua I le tūmoni. We thank you, Father, for the opportunity to gather each and every week on these hallowed grounds. We thank you for the opportunity to read from your canon, our scriptures, our holy book. Let today be just a foretaste of our spiritual habits throughout the week. Let not this be the only time we seek your face and discern your will, but let this be the beginning of this lifelong discernment of your will. From our studies of the Bible, we are very clear that you are the God of gods. You're an omnipotent God, an omniscient God, a God that is everywhere. But if we are to push that envelope further and ask this question, what is it that God cannot do? The answer from our studies is very clear. An omnipotent God cannot limit thyself. But yet that's what we have. All we have are limitations. And as part of your creation, we are gifted with that gift. And to the extent that we embrace our humanity just as Jesus embraced his, to the extent that we humble ourselves and participate in the human experiment, then somehow your Spirit takes that as a living sacrifice, and that's pleasant and good enough for you. It is our prayer, Lord, that as we gather here every week, that this not be a habit that we do without thinking about, but that when we come here, these words fall anew. Our feelings are examined anew under the guise of your Holy Spirit, and that we not take your word for granted. That we not worship as if it's one of those boxes that we need to check off every week. And that we come here with all of humility,
waiting on your revelation. A leila se upu yo mātou mutu whaauta wa lona e sila fia mai o mātou manatu. E tasi lava lo mātou whanaunaunga leli i e. Ene ia mātou I loa lau fio. I whata ese o le sila fia ma le iloa o le tangata. Ia whapena o na mātou I loa tino ai lau fio. Io mātou manatu, io mātou tino, ia mātou susuenga, ia mātou tupe. I whaongaina o mātou teimi, ia mātou I loa ai lau fio. Le fo mātou savalia, le nei vai tau o le leni. Mātou manatua ai fo I le leni o le latau sanga. Ina o whaasau lau e kalesia le nei I fafo I le fale ie. Ina wafaina lo mātou fale tāpua I le afi. O mātou langona I le nganga whaafutai, le mea lofa lau fio, le tawala mai a Yesu Kiriso. Le o mātou savalia ai le fia le leni o le ne tausanga. O mai ala ia o loa nganga pa ia e tauto lua I lo mātou vai. Fa au penga ina I mātou, a wale savalinga I le ne vai aso. Mātou mantua o mātou tamā matina mātutua. O le maua le malosi e lava mai e sauninga whaitele. Ia moli atu e la au ese. Le nganga pa I o lago fio I ai lato. I au tu fia ai le file mu o lago fio. Ma ia I lato wai le nei mautinoa. O lo manatu atu lago fio I ai lato. Nisi fo ero whengai ma. Ta o tonga I le ne vai aso. Peo ne e sila fia le ali ie. E whaonga ina tonga fiti a li imta mai ta I fo mai. I moli atu ai le mana whamarolo lau fio I o ome. Le ngata fo mātou tangata le li ie, whale tino. E fo I o mātou tangata lilo whale ngana. Ne I vea I mātou maso o lau fio. E o nara mātou tatalo whaitele. Nātu I lungo lau fio whatasi matatalo lilo le tangata lava ia te tutasi. Meo lo atu ngalu ai o mātou loto mo manatu o ia sila fia. Tamase I tali mai e tusala masani. I lolo swafa Yesu Kiristo lo mātou li I man whaola. O le mpala au atu ai.
wau tātou sa mi me pese o sa mi e pese. Salamu fitu i whamalingi mai. The truth is there's so many ways that we give to your ministry. Let this be a token of our appreciation of your grace and the abundance that we have received from you in so many ways. We ask that you receive it and your Spirit magnify this ministry with it. Tauri moina le foai ma le taulanga lo lo ma lau e kalesia. Tafe mai
ia lo manuia. Fatasi e mo mātou loto ma manatu te tutasi. Tu inatu lau fiu. Si e ta lia mai. I lo swafa ki riso wa laila mātou te tau. Amen. Fiu ma le tua la tātou o whetu wina. Ni alukon ta uku e wha. Mata tātou whetau mua e whakau mai e whakupu skūna tōru. Our reading this morning is the book of Luke, chapter 4. We'll be reading verses 1 to 13, responsively in Samoan. Luka fafa mo skutoro la tātou whetau e ni masini ai. Wa fo ia e Yesu mai oritana. Wa tumu o ia le nganga pa ia. Ona te ina lea o ia le nganga i le metu fua. Familiar te apolo ia te ia. A whai o le alo le tua. I nā whetalaia ne ia i le nei maa i le wareto. Tani atu leo Yesu ia te ia. O whape atu. O tusia. E le nā o mea ai o rai tangata. Awa fio ma uma le atua. Ona veina e lea o ia le te apolo. Ma whaali ia te ia malo uma o le lalolangi. O se emo lava. Whai mai leo te apolo ia te ia. O te awatua ia te oele nei kule uma. Nau la tō mamanu. A wā o tuina mai ia sea. O te awatua i fōi i le o te manao iai. Le nei, a whai e te ifo mai ia te au. E whai maa au nei mea uma. Na tani atu leo Yesu ia te ia. Whape atu ia te ia. Sata nie. I nā aru e se ia oe o tua. A wā tu sia. E te ifo i le lino o tua. O nā o ia lava e te au auna i ai. Ave e lea o ia te e Yerusalema. Whatu ia te e le tumutumu o le malu malu. I whamai lea o ia te ia. A whai o le alo le tua. I nā oso ia oe i lalo i le menei. Lātou te ave ia te oe i o lātou lima. Ne tu ia lo vai se maa. Tani atu leo Yesu. O whape atu ia te ia. O lo whape ale umu. Awa e te tofo i le lino o tua. E whapusku matoro. O whao mai te apolo tofo mauma. O nā mese ai lea te ia se ia se aso. Tani umana mā tātou te whaitau e ma wharongo i ana Fiona. E tō i pese i nati manuia mo i tātou o wharongo ma whaitau i nāna upu. Veni hawa noe e whatalo whatua i la tātou kalesia. Whiunga te whono, maru lau lau. Whatalo whatu fo i leo whinga ruenga i suma i awa o mo lātou whantua. Whatalo whatu fo i mawhtanga tina i rona plestene ma te taha. Whatalo whatu fo i tupulanga te lavo. Extend a warm second Samoan welcome to our young people that are here for spring break. This will always be your home, and you're always welcome here. Atu fui whatalofa ia I la tōro, whaiona tātou tāpua I whatasi. Mele nei wo mauti noa, ua teita fola le tala le leia le tua, ta wala mai a Yesu Kiriso. Le fu maua ia I tātou, ma lae ma me whengaruena.
whaia a mawhatua seisi I Amerika. Furoa I ale Samoa lo I Afrika. Mena tātou te whiwhia ai mawhawhatai. So se mea lawa te ape ai tātou leo whatutua Kirisiana. Oro I ei pero tātou painga I lana ekalesia. So I'd like to extend a warm second Samoan welcome to our partners and friends who are worshiping with us online, either live or later on in the week. And if you're happening to us for the first time, we're part of the diasporic Samoan community in the United States. And we're located in Southern California. So welcome one, welcome all. Tātou launga I swafu te male alo ma le nganga pahia. O manatu e manatu e le tangata. O na mawhawhaunga. E lanu ai lona reality. Me lea moni e te taulawa o na talia. O mawhawhaunga o le tangata. Tu whatasi maisi tangata lato te mawhawhawina. Se mawhawhaunga au tasi. Me whai o na lanu ai le reality. So the main idea here is thoughts are things. Thoughts are things. Atu whatasi la mawhawhaunga o tangata ese. Ona whau ai leo mo meo sentiments o se mawhawhaunga. Pe o le mea le nā a tātou mātai tuina le si o manga o lo iai tātou o na tātou I loro lea le moni o le tāofi le nā. Na I le tangata na mawhawhawina le pule laa lea. Na I le tangata na manatuina le PA system. Ona tu whatasi la I o ona mawhawhaunga ma manatu ma mawhawhaunga o isi tangata. Ona whawai lea o le pule laa o pito I siri o na tāla whia mai. Mala tātou tāpua inga I le nei aso. So thoughts are things, and it's an interesting thing about thoughts. We had an example this past week when we reflect back and we think about when Donald Trump started talking about tariffs back in November, right after he won the election. People pick up that thought and started to live their reality accordingly. It's just a thought. So we saw consumers buy things in anticipation of this 25% increase in taxes. People were hoarding items. We also saw manufacturers that were importing goods from other parts of the world saying to themselves, well, why don't we consider building it here so we can circumvent the 25% tariff? And we also saw these people that were impacted by this notion that prices are going to go up. But it was just an idea. It was an idea from the top that created this sentiment that led to this reality of sales going up. And of course we all know the story because we live in America, and what he said originally didn't happen, but it moved a lot of things. So my point is, thoughts are things, and they are real things. But our lectionary reading this morning gives us an insight of certain thoughts that are thinking us, let's say.
In our lectionary reading this morning in the temptations of Christ, we see this insight of how there are thoughts that are thoughting us. And we have to be careful about those thoughts that are thoughting our reality. I don't know, some of our college kids are listening to this and are saying, Pastor, that's not good grammar. But you get the point, right? It's not the dog that's wagging the tail, but it's when the tail wags the dog. That's the idea. And if you go through the temptations of Christ, you will see that Christ was very clear that you control your thoughts, and that your thoughts don't necessarily control you. Unless, of course, you allow it. And because we're enlightened beings, we should not give that up easily. O tātou manatu ma mawhawhaunga, e pei o mea na e lanu ai la tātou reality, le mea moni. E pei o le manatu mo mua le nā. Ai a tātou wa ai I whaasosonga o le li. Ma tātou I loa lona manu ma lo I ona whaasosonga. O na ia I tātou lea o le inati lea. O le ale inati. E le o mawhawhau uma o tātou mawhawhaunga. Le ai. E le o mawhawhau uma e mawhawhauina e tātou o tātou mawhawhaunga mo I nā. Tangai fo I whaasosonga mo mua. Ua whaase furu aso ele I tau mawhalele. Whaase furu aso. So o le mawhawhaunga o lo mawhawhauina lele. O le mawhawhaunga o le whia ai. O le whia ai. O le mawhawhaunga le nā o lo o lala rua. I le mawhawhaunga o le tangata ua whaase furu aso ele I tau mawha. Te whia ai. So o mawhawhaunga la nā o lo mawhawhauina le tangata. A whamele li. Lea e le nā o mea ai e o lai tangata. O ta maua mai le manatu. O le mea o lo mawhawhau I ai le li. I aso uma e whaase furu. O whaina tātou I ite I le whaasosonga mo mua. Whamai le whaasosonga mo mua. A whaila o oe o le alo le tu. I whai atu ia I le nei maa. E li liu e whai maa reto. O le ala wingo tala nā. O lei loa le lei e te apolo le mela mawhawhau e le li. Le ala mela mawhawhau e le li. O lo mawhawhau I lona pale whea ngai ma le tua. O lo mawhawhau I le mawhuama nā lai na whanau o ia I le taupo I le Kirisimas. O lo mawhawhau I mawhawhau mao le luma. Ia, le mawhawhau la mawhawhauina ke riso I la le tino. O le nā, o le whia ai. Na mawhawhauina ai o ia ina ua aso fitu e le ai, aso se furu e le ai. Na mawhawhauina ai fu ia. O leo telela ina ua whaase furu aso e le ai. So, o tau maua mai le tosi lea. So, e iaia mawhawhau e mawhawhauina I tātou. E iei le siku na te tātāina le te whau se tulo. A whamele li e le ai, mo e ai ia e. Taua ona mawhawhau o I mawhawhau atua. Focus o I le me te tau na focus ai. O le mawhawanga nā leo na manu malo le li I le whaasosonga lea mo mua. A tātou ai fo le whaasosonga lona rua o le mea lava nā tasi. Whamai ua ave e le ti apolo I le li I ma whaali atu I ai malo uma o le lalolangi. Ma whai atu I ai satani na tufua mea o a ula e ana me ia.
So a e whapau mai maifo mai I a te au. Ona a watu leo ne mea maoe. Ia tatou te fo'i I mafofonga, o a mafofonga o tangata e mafofo whapena. O le ale mafofonga o lo mafofowina se tangata whapena. Ia, ele umi o tatou bon tatou I lo lea o se tangata e nau I le lalolangi. O se tangata e mafofau I mea le lalolangi, mea vaia malo. A whapea whaina whaasosonga le I o tatou tupulanga o I skyscrapers te tele. Lo I aulo, lo I fale mata mo fie. E pe o mea nā. O whaali e te Apollo I le li I mawhai atu I o mea nei o mea hao. Ai a e ifo mai ma whapau mai ma e tapo mai I a te au. I o watu ro leo nei a mohoi. E le filo o lo o tupu I le melea prosperity theology. There's something similar going on in those conversations. The main thought is God only blesses you materially. And if you name it and claim it, then it's yours. And the people that those thoughts are thoughting are those people that are vulnerable to a life that's not examined. These people that need food. So the thought that thoughts them is, I'm hungry. And similar with the riches of the world. Satan said, if you would just bow down and worship me, Lord, I would give you all of this stuff. This is all mine. And Jesus said, it is written that if there's any worship going on in this world and in heaven, it's the worship of the true God. So that's the anecdote. That's how you insulate yourself from these temptations. The first one, which regards appetite, and the second one, with regards to the world. Ia ma le whaasosonga luna tōru. Whamei ua, ave satani ia le li'i. Le tumutumu o le maru I Yerusalema. O na whai atu leo satani, oso I lau. A wā ua tūsia, e te poloai I ana angelu e o mai, e tautua oe. A le teime te pa uai, ona apo leo oe, ne tu ia lo vai I se maa. Upui a te apo. Whaososonga, e whaososoina ai tātou. Le whaososonga lea whai mai a e. Whai se mea, whaparmalea, e pe o le oso mai rungo se mea mauruma. Ona e whalangolango le I le tua, a mai angelu e sapo oe, ina ia owane I tu ia lo vai. Ia o whaososonga na whaososonga uma, whaososoina uma ia tātou. It's the idea that you do something stupid and you don't pay the consequences. Or somebody else pays the consequences. Or the angels of God were to rail and support you. That's the third temptation. And Jesus was able to overcome that by focusing on his Father, quoting scripture. And then it just doesn't make sense. Jesus said, well, if you fall from the temple in Jerusalem, you'll do some damage to yourself. Whether there's a God or not, because, maybe he's tried it at a lower level and broke his ankle. Maybe he saw someone tried it at a different level and hurt himself. So there's no way he's going to fall for this. And quoting scripture again,
Jesus said, thou shalt not tempt God. You don't tempt God. So, o le tau le nā mō tātou I le nei, vai aso o le leni. O lo tātou mawhauwhau I le whāsa furu aso o whalā le li. O tātou mawhauwhau fo I nati na tō mai whaaso songo le li. Ia ola tatalo ia pa u fau whaaso songo le li. Ia I tātou le nei vai aso. Don't be stupid. Pe o le mele na, the theme le na. Use your common sense. So, e tangata o safa mai, po le alawa le mele safa I oe, o le me tauna whai, o le sui lau diet, I nula whala au, le leilau moe, le whailau whamarastino. E pe o mea na common sense, mo tātou I e o le Western societies. E le fisi mia. O mea na, o le si mea o le ua le whaongaina le suafa o le tua. Don't take the Lord's name in vain. We are so susceptible to that, people of faith. We always say, you know, fatatali le tua. O wale violate the common sense. O wale oso oe mai le malu o na e te talo le I le tua a mai angelu e sapaia o e lama la tusi tuspaia. E ai, ele tauna whai o mena. O fui le manatu oe I o appetites o na ngalo ele ia oe o manatu ia au mai e lo sisu manga. O lo o manatu ina oe. Leni o manatu na. Leni o manatu tāua, manatu e whauelo identity, manatu e whauese lo manatu manuia mo oe nei, male no mana I o lau whanau le ai. Ia na tātou I lolo le, tasi ala manatu e te tauna manatu e tangata. Manatu I le tua. Of all the thoughts that you can think, the thought of thoughts is this discernment of God's will. The Bible said, seek ye first God's kingdom and God's will. All those things will be added unto you. So if you take one thing from our gathering this week, it is this. Think godly thoughts. You will be tempted. As soon as you walk out the door, whether it's physical, monetarily, your emotions will be tested. You'll be tempted to think thoughts. But have that insight that there are thoughts that are thoughting us. And we don't have to kowtow to those thoughts. But if we think the thought of thoughts, if we constantly put Christ in the middle of our discernment process, then things will go well. Ele avesea ia whaososonga. E maua ai tātou, maua ina ai tātou le neva yaso. E fu maua mai tala. Whavelave o lo tutupu. E tātou o tafa. Ia le fu ia ai tātou uma telefoni e mawhai a ona nofo tangata I Amerika. Whalongo atu I mea o lo mamanga mua le tātou community a te roa. Sini. Ia meise fu e tātou lo whanua. So soi nā tātou. O lawa nei, tu la whai tātou manatu. O le o meia manatu nā e pola e motu I tua e manatu ina o tātou finangalo. Tātou manatu ai le tua mo le finangalo malana tala le lei. Tātou kenese ina, ma moa ina, o tātou mawhawhaua. Ona lave ina ele tātou mai mawhawhau ia mawhawhauina o tātou mawhawhau.
ia la whangata mai I upo mawhawha wina. Te mea aroa mo te atuela whawhtai na tātou I kāpisia. Ngā luenga o lava yaso. Ia misi fu ngā luenga o la awhengai mai tātou newa yaso. Te talo ni whatasi mai le ngā ngapa I o le tua mo tātou. Ia tātou whai wina le nei sāminga. Ia pese o sāmia le fu pese. I always struggle because I know some of you don't have the facility, English, the Samoan language. And I was just talking to Mama Joe today, and I say, Mama Joe,
the reason why we have Samoan worship is then so we can have something to bring, right? I mean, if everything is in English, then we might as well go across the street, go to UCC. But I told Mama Joe, I want to continue to be the Samoan church with my lava, la umangana, la utalafa Samoa. Because I think when you get to heaven, I don't know, when you go up there and God's going to greet you, you know. Anyway, welcome. It's good to have you guys home. This is your home. Yeah. Even we telele vayaso le nei fe au mga luema. Mafofau pe pupo ngao le li nei vayaso. Tato manatuina mafofonga na ya ona lave ina le tato mai mafofonga tiapo. La tato vai ule talo. Let us pray. We've come to the end of our worship, and the message is clear that we have agency with our thoughts, and to the extent that we think godly, Christ-like, and heavenly thoughts, then we are preventing from having these thoughts thought us. We ask now that you give us the boldness and the courage when we go out into the world this week to do likewise. O mato ho ile si uyo le ni tapu inga. Mato falo moina fo ile angi o lo wanganga pa ia yo mato mauli ma mato te totasi. O mayala ia o le toa. O mayala lo tutele. Mato te watu ile lo langi ma fapeia o le mato faya. A mata yo mato ainga te tolua a mato fanau. Tafea tuai o mato tua oi mai lato mato te luti fatasi. Se i o lava i le tulu inga o le lorolangi. O wā o no fina ngalo le namo e mato. Ke tumo mai o mato lunga le lofa tuna o tene o Yesu Kiristo lo mato li whaoa. Le lofa muti vale o le atua le tamaa. Ile mafutanga le motusia malo wanganga pa ia. E ia mato lea malau whanau le lorolangi o nei se i o le whakapau whakalola.